Беше ова еден тежок надпревар, но на крај Вардар ја демонстрираше големината. Што сметате како го одлучи победник? Pa da, evo, očekivali smo takvu utakmicu, čvrstu, mušku pravu finale, mislim da se tako i pokazalo, stvarno eto, čestito bi mojim dečkima na odličnoj utakmici i ovoj divnoj publici što nam se došla podržati, sigurno da nam je to dalo jedan vjetar u leđa i olakšalo nam, kako se kaže, ali eto, stvarno zaslužena pobjeda i sigurno da je jedan dodatni motiv, samopouzdanje u ekipi pred Kiel, tako da eto, stvarno možemo biti zadovoljni. Што значи признанието MVP за вас? Pa sigurno da puno znači svaka utakmica, svaki trening, svaki novi dan je novo dokazivanje, tako su me naučili s tim, tako se i ponašam, tako da ali moram napomenuti da bez ove ekipe ništa ne bi bilo moguće, tako da ova nagrada je njihova. Против Загреб традицијата е струшена. Што да очекуваме во недела против Кил? A evo, sigurno da nam je najvažnije sada da smo ostali svi zdravi, da smo sačuvali se, da idemo u punom sastavu na Kiel. Sigurno da je Kiel jedna rukometna institucija koja je dugo godina na europskoj sceni u samom vrhu, tako da forma im se diže iz utakmice u utakmicu, sigurno je jedan neugodan protivnik, ali evo, kao što sam već rekao, ulazimo dodatno motivirani da obranimo i tu titulu ako je moguće, tako da eto, ja se nadam da nećemo razočarati divnu publiku.